Nimwageni nimebarikiwa kwa sitoni ya Kristo. Ndio huyo. Ila Yesu ambetia inja surenda eno makwane nyumisye tenzembo inanuke ni mudhukume. Yesu na utonyi yandanyirisye wiya wake nikyo yendwa na muye ikwikala pamwe na Yesu. Ila Yesu ambetie inja surenda eno makwane nyumisye tenzembo inanuke ni mudhukume. Endona kwa ningu mwitai mumekula mulikite. Ono Yesu niwekeni wakumlikila andu ngombe. Mwile yani Yesu yendwa mutevye nikyau. Ila Yesu ambetie inja surenda eno makwane nyumisye tenzembo inanuke ni mudhukume. Teka yobai ona wona mwamule etina nye ya mwisyoka syoka kumwita Yesu. Ila Yesu ambetie inja surenda eno makwane nyumisye tenzembo inanuke ni mudhukume. Yesu kweli yebatai kwiyala makwiyumbula duke kweli kwi Yesu yakowe miyo mito. Ila Yesu ambetie inja surenda eno makwane nyumisye tenzembo inanuke ni mudhukume. Yesu kweli ni wengwenda, Yesu kweli ni wengwenda, ni musumbi ningoni yakwa, abayukisye ningo yakwa. Tondula eviye la salo emukumba itu akamurayukia akona bayo ako kila kavi endwaye. Duka kwa Yesu, kwa Yesu, duka kwa Yesu, nanondo ni Yesu, nanduka kwa Yesu, endwa Yesu emuyomba itu.